mora se postići ta promjena. Započinjemo ovu priču neprocenjivim, gore navedenim rečima nekog daleko mudrijeg od nas. Često bismo u životu, u momentima tuge i razočarenja, morali sebe da podsjetimo da se promeni možemo nadati tek onda kada damo sve od sebe da i mi postanemo deo te promene. Šta je sa onim neprocenjivim osjećajem koji sledi nakon osmeha gladnog deteta pri prvom zalogaju kifle koju smo mu kupili? Možemo li pokazati znake humanosti, makar iz tih donekle sebičnih razloga? Te sreće koja nas obasipa u trenucima tuđe radosti? Ili smo zaboravili da možemo biti srećni i kada je lepo drugima, kada to nema nikakve veze sa nama? Ovaj turnir pokazuje koliko je humanost bitna za jedno uspešno društvo i učeničkom parlamentu naše pravno-poslovne škole Niš velika je čast što je inicijator i glavni organizator ove manifestacije. Pozivam gospodina Milorada Gavrilovića, direktora pravno-poslovne škole Niš, da nam se obrati. Uvaženi gradonačelniče, gospodin Većuće, jako mi je drago i strašno sam emotivan večeras što smo uspeli da sprovedemo jednu izuzetnu akciju na nivou grada, a to je humanitarni turnir u malom fudbalu, posvećen za pomoć, nažalost, deci obolele od raka. Nadam se, imam veliku podršku ne samo svojih zaposlenih, već i učenika, da ovaj turnir postane tradicija učeničkog parlamenta pravno-poslovne škole i da dugi niz godina deca grada Niša pokažu svoju humanost na delu. Još jednom, svi vi koji ste učestvovali na ovom turniru, a bilo je preko 550 igrača malog fudbala, svi oni koji su doprineli da turnir protekne u najboljem redu su pobednici, a ovima najboljima večeras sve čestitke za postignuće u malom fudbalu. Još jednom hvala gradu Nišu na svečanoj pomoći i podršci kada su ovakve akcije u pitanju i ja kao direktor pravno-poslovne škole obećavam da će ovo biti samo jedno u nizu humanitarnih akcija koje sprovodi naš učenički parlament. Još jedno veliko hvala svima koji ste doprinili da ovo proteklo najbolje mogućem redu. Sada pozivam direktora osnovne škole Dušan Radović, gospodina Božidara Stošića, da se obrati. Dobro večer svima. Izuzetna mi je čast i zadovoljstvo što smo kao škola mogli da budemo domaćini jednom ovakvom turniru, što su nam Nemanja i Nikola do juče naši đaci, a sada đaci opet na pravoj strani u pravno-poslovnoj školi omogućili da i mi budemo deo ove humanitarne aktivnosti i da se i mi osjećamo bolje samim tim što ćemo delom doprineti da ovo sve uspe na najbolji mogući način. Veliki broj vas koji je učestvovao, fantastična brojka od 100 ekipa, govori da je ideja pogodila u centar. Drago mi je da smo ova 2 dana lepo sarađivali i uspešno završili i da ovi tereni upravo služe svojoj svrsi. Evo, ako se okrenemo, sada na terenima vidimo nekoliko stotina rekreativaca i sportista na onom fudbalskom terenu, što je i meni kao direktoru u ovoj školi izuzetno drago. Normalno i u održavanju i u radu, pre svega u izgradnji, uz pomoć grada i opštine Medijana smo ovo sve uradili. Mi se trudimo da to održavamo i pozivamo sve koji su zainteresovani da organizuju sa nama na ovim našim zajedničkim terenima, jer oni nisu naši, oni su vlasništvo svih građana Niša. Još jednom čestitke učeničkom parlamentu pravno-poslovne škole i jedan veliki aplauz za Nikolu i Nemanju. Hvala direktoru Stošiću, a sada pozivam opštinskog većnika, gospodina Srđana Jovkovića, da se obrati.
veče svima. Pre svega da pozdravim gradonačelnika, da pozdravim direktore, da pozdravim sve vas kao učesnike u ovoj jednoj stvarno humanitarnoj akciji. Da još jednom zahvalim i gradu što je učestvovao u ovakvoj jednoj akciji. Opština Medijana je uvek rada da pomogne i da učestvuje takođe u ovakvim akcijama i želim vam uspeh u daljem radu i u daljim organizacijama svih ovakvih akcija. Još jednom da čestitam Pravno poslovnoj školi i ovim momcima koji su stvarno ovo lepo organizovali, kvalitetno i želim vam uspeh u daljem radu. Hvala još jednom. Hvala gospodinu Jovkoviću. Sada pozivam gradonačelnika Niša, gospodina Darka Bulatovića, da nam se obrati i uruči nagrade najboljim ekipama na turniru. Draga deco, da ne bi mnogo pričali, ja ću samo dve rečenice. Na jednom događaju pre 2 dana prišli su mi Nemanja i Nikola, tad smo se prvi put i upoznali i pitali da li možete da prisustvujete gradonačelniče i uručite nagrade za akciju koju večeras evo okončavamo. Rekao sam, bit će mi zadovoljstvo, jedno večeras sa vama, Nemanja i Nikola. Sada bih želeo da pozovem najbolje ekipe da dođu za dodelu medalja. Ekipa broj 19 sa kapitenom Uroš Mrdaković. Simeon Ćirić, Arsenije Ćirić, Pavle Janković, Nikola Lukić, Bogdan Jovanov. Sada bih želeo da pozovem ekipu broj 54 sa kapitenom Nikola Živković. U ekipi se takođe nalaze Veljko Marković, Miloš Najdanović, Veljko Marinković, Nikola Runić, Đorđe Milošević. Ova ekipa je osvojila 2. mesto. I sada za sam kraj, najbolja ekipa na ovom turniru među 100 njih, velika čast. Pozivam ekipu koja je osvojila 1. mesto, ekipa broj 65, sa kapitenom Aleksa Stojiković i sa igračima Marko Dinić, Marko Stamenković, Milo Pekić, Kratinja Marković i Stefan Đukić. Molim vas za veliki aplauz za ekipu koja je osvojila 1. mesto. Želeo bih da pozovem gradonačelnika grada Niša, Darka Bulatovića, da uručimo zahvalnicu u ime Pravno poslovne škole Niš. Nakon toga pozvao bih predstavnika gradske opštine Medijana.
sada bih pozvao one koji su nam susret, odnosno osnovnu školu Dušan Radović, našeg bivšeg direktora